na. Kaya
mau dibawa ke Lumika. Mau siapa ke Lumika? Lumika dulu.
Okay, raja siapa yang meninggal? Istrinya saudara kami Pugalugu. Istrinya namanya Indo Galugu. Mau dibawa ke kampungnya di Lumika, Mungsia, Rantepua. Tapi mampir dulu di sini di rumahnya di Notete Sanalla. Katindo kuan tindo na galugol eh. Mali mo ni kay mong boko eh. Tindo galugol. Mahal di kampalay sa kinila kumangkasa na ta itiros sa rona. Malito nga mo di kay mong boko. Talo di kadto na kana.
Ayan.